Ele umal masina a ua o le se fulu tangata maliliu mai whaalalave ese le atunu. O le whaamaunga leo talu mai le amtanga o le masina le nei o iulai. Mai o se whaamanatu lea mai leo mo le atunu i le tā ua o le whaitete mai a fianga o le soifua ma mea whai o asa uma e ono a fiai. Peitai, a o whaiai so e ngā leo i nā whaalalave uma ai lo au mai ai ma le whautuanga le mtanga renga mō tangata e mā Tala i taimi umalava. Po lungo o le awala, o le sami, whalewhai ngā ruenga, o le ainga mga ruenga po tālonga whai. Mwhaaftai ai le mtanga ruenga o leo le tunu ul ngā ruenga whai whaatasi, mwhaamanatu mai pea le tā ua o le tausia o le saunga le mū. Ele o mawhai le malo tele o Amerika o na tau mai pe whaapewheo na ia toe wha le leia ma whaafoi. Le liti tai o le Pasifika, pe a umo na elia la tau minerale o lo mana na o iai. O popolenga na o le sunga upolu luma wa ai. O le whaiwhi awe o all tu spaia, whaia onga, o le tangata sue mai o ia fo iwa yeito mai wha filosofia o tangata. Malona tali tonunga, o le sami o le fale o le atua. O le fofuanga atua e au fiai ma le sami o le fale o le atua. O le mta upsi sili lea e whanau mai le tusi o le Ioane Evangalia, e pe o se fale tele o ina e whanau mai ai le sami o le fale o le atua. Ua maufoi o ia mai tātou pe o na ia whamanatu, o whaatasi mai le atua e nofo i le fale lea. Sau noa upolu lono winga, e lea o se fale tu fua pe tu fau, o lewa o na aina e le atua le fale ilo na nganga, na ngao yo iai le whangatai. So se mea tātou te whaia e whai mal whautau uta poto maleta o fiofi, ona o le fofuanga o le mea o lo o fio ai le atua. So se mea tātou te awa ese mai le fofuanga e tele le a whaina o tātou whatuatuanga i le atua. A tātou awa ese maaia minerale e awa ese e whawhiwheo na toi whaia se mea e whawhoi. E pei o le tau le la au e tau na toi toto le la au. Whapena fo i pea awa ese se mea o lo le sami. Taimi nei ele o manino mai le nā mea o se mea e toi wha le leia ma whaatu mwai le nā vaenga o le a awa ese. E manatu le sunga le whawhenga inga, ai o le whaia ongo le tuspa ia, o le tamau a inga lea tātou te o lai le teimile nei, o le awa ese ai le o iese mea o le ato e whaatumu ma toi whau. Peitai, e manatu le tama i tai poto whaapitoa ia se umalu e Laura Lee Raymond. Le malo Amerika la to te whaataua le Vaifanua, ai o le company Eli Maina e whaataua minerale i lona manatu, o awa ese Amerika Samoa mai le tauloto inga o whai ngā tonu, vanga na ai le pefu, mai le o le ito e ngā tamau a inga le fia wa ai se isi mo le lumanai o Amerika Samoa. Ma toi whaamanatu mai ai le sunga upolu, o na o le awa ese, ai le ese me toi tuu iai, o le vaenga le na o lo omisi, e tali tonu le li whaia ongol tu spa ia le sunga upolu o le sami o le fale o le atua. E nisi o Tala, ia fausia le whaalapu tonga mautu ma malo si amata mai lona fausanga po le awiwi. O le alale na o le apa mai o Australia mlan proklame o le tautua e au mai sui o ana pa anga i Samoa. E pe o le Women in Business Development Inc., Samoa Women's Association of Growers, Samoa Fa'afafine Association, le Samoa Victim Support Group, CNS Inclusive Education Support Services, Samoa Family Health Association, Nuo le Alofa Disability Advocacy Organization, ma le Samoa Spinal Network. Mo se o onga, e le whaatawino ana ngā runga whaatino. E mea tau puipuia mai le whainga tau whaase, o puipuia mai i whiusua inga whaasoli tu la fono, sawaina ma le tua upua. O le ngā runga whai whaatasi, lea e whaamalo si awatiri ai whaala poptonga o ta uailunga, ma pū lea le lei, ai o le saunga le muai o au au nanga whai, mo le tunuu o lo o whaatūtū iai au au nanga. Ua taunu i sa molto mai tai prestene ai o tai fono le fono whaatono le whaltupe o ngā runga tele Asia, miso diai. Ma maua le la whelo inga ma le whionga le tai o le malo, le pā le mia la au le mali e toa i le aso le nei luas funvalo iulai. I le umane ai o na whaafelo, i le whionga le sui pā le mia, muli pola ana losa ale muli o. O Samoa le isi tunu o le Pasifika e au fiai fiti matonga, o lo avea matotino le Asian Infrastructure Investment Bank, po le AIIB, le whale tupe o ngā runga tele Asia e taita ia ko lea i saute.
O le AIIBE o lo o whaatupea ploketi te tele pe o awala o wafu o vai e le tise maisi. Pei tai o le ama watu se taimi le mafu anga o le malanga mai o le plestene o le fono whaatonu o le whaltupe o ngalo ngā tele a asia ilo tātou i tūlangi.